एचएस आनजादाव 90 जौखोन्दोनि बारा मोननाय फरायसाफोरखौ बरायदों। सा 6 फरायसाफोरखौ बरायदों। क'क्राझार सान्दामारिनि दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुला बरायदों फरायसाफोरखौ। नंगौ, गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोनाय बायदि देग्लाय बोसोरावबो बरायदों 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय फरायसाफोरखौ। साइन्स आयदानि आनजादाव 90 जौखोन्दो मोननानै उथ्रिसार जानो हानाय सा 6 फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों क'क्राझार सान्दामारिनि दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुला। आरो बे बरायनाय हाबाफारियाव फरायसालिनि मासिगिरि सुदां कुमार ब्रह्म आरो लोगोसे गोरायुं राजनेश बरबराया खौरांनि सिगाङाव माखासे बिबुंथि लाखियो। আজি যিটো পাছ হৈ যোৱা যি এই বছৰ আমাৰ ওচৰত আছিলে টোটেল 70 আছিলে। 70 ভিতৰত এজন মানে এক্সামেই নিদিলে। 69 আছিলে। আউট অফ 69 আমাৰ সায়েন্স ষ্ট্ৰীম। আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমতটো বেছি আছিলে। সায়েন্স ষ্ট্ৰীমত মানে আমাৰ 69 আছে। আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমত কম আছে, সৰি আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমত আমাৰ কম আছে, সায়েন্স ষ্ট্ৰীমত 69 আছে। এণ্ড উই আৰ ভেৰি প্ৰাউড দেট দে আৰ ডুইং গুড। দে লাইক অভিষেক, আদ্ৰিজা, দে ইভেন এবল টু ক্ৰেক দ্য JEE also. JEE ক্ৰেক কৰিছে এণ্ড some of them are getting 100 out of 100. Pinaka Kashyap in biology she got 100 out of 100. This is a big achievement for us. All the students are doing very good, and moreover, out of these students, Asraful, then Urmi and Asmita actually our hostelers, and that is why our attachment is like more with them, and that is why we are more happy because we are the second parent of them. So that is why we are very happy. Our teachers' dedication, support, I mean the students also hard work finally paid. Thank you. ভাল লাগিছে আপোনালোকো অহা কাৰণে। 97 96.2 যোৱা বছৰতকৈ এই বছৰ আমাৰ ৰিজাল্টটো ভাল হৈছে। আমাৰ প্ৰতি বছৰে ৰিজাল্টটো ভাল হৈয়ে গৈ আছে। যোৱা বছৰো বেয়া নাছিলে ৰিজাল্ট, কিন্তু এই বছৰৰ ৰিজাল্টটো এইকাৰণে ভাল বুলি ভাবিছোঁ, এইবাৰ আমাৰ কেইবাজনো ষ্টুডেণ্টে মানে JEE ক্ৰেক কৰিছে। সেইটো কাৰণে আমি বেছি সুখী। যোৱাবাৰ ৰিজাল্টটো ভাল আছিলে, কিন্তু যোৱাবাৰ ৰিজাল্টতকৈ এইবছৰৰ ৰিজাল্টটো ভাল। যোৱাবাৰতকৈ ভাল এইবছৰ। এইবছৰ আমি অলপ বেছি সুখী, কাৰণ JEE মানে ভালকৈ ক্ৰেক কৰিছে। 6 জনে পাইছে, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে। আৰু মষ্ট প্ৰবেবলি 2জনে এডভান্সো ক্ৰেক কৰিব এনেকুৱা লাগি আছে। তেখেতসকলৰ যোনটো লাষ্ট এক্সাম দিছে এডভান্সো ক্ৰেক কৰিব। Hello everyone, I'm Prinaka Kashyap of the Reality Public School, and I've secured 93.2% in my class 12 boards. I got 100 out of 100 in biology, and for a few exams now, which include ISER aptitude test and the NEET exam for medical science. My interest is in pure science and research, but I'm excited to see where each of these paths will take me in the future. What's your name? Prinaka Kashyap. And from? I'm from Kokrajhar. Good morning everyone. My name is Adrija Kaur and I got 93.6% in my class 12 board exam. I am a student of Reality Public School, graduated in the year 2026. As I have been studying in Reality from class 11 and 12, and I gave my board exam from here. Previously, I was in Don Bosco Public School. And your future ambition? I would like to pursue a BTech, most probably from NIT Silchar. Firstly, I would like to thank my parents for supporting me throughout, from class all the way from class 9 to class 12. And also, I'm very grateful for my school, from beginning from my principal ma'am, vice principal sir, and all my teachers for supporting me throughout my studies. I have been preparing for my JEE exam from class 9 onwards. I have fully dedicated myself from class 9
in foundation courses, and 11, 12 in my JEE coaching. I have also studied. I have also studied for CBSE exam the last 2-3 months. To all my juniors, I would like to suggest you to focus on your studies and dedicate yourself uh, right from class 9. Because if you start early, you will be able to perform better. Is in West Bengal, but I've been staying in Kokrajhar from when I was in class 4.